hei hi Akashvani aizolani chanchin thar achiar tu sil munsangi Mizoram Legislative Assembly Speaker Pularin Liana Sailo chu Assembly Speaker ani na tangina banga voinhian BJP party a lomlu ani ang BJP President Puvandal Muaka chuan tun in thanpuya hian bialsom ni pariat vel chu turin anin buat sai thu asoi Union Minister of State for Science and Technology Dr. Jitendra Singhan Chandrayaan 3 le DNA vaccine hlotlin na ti hian India ram chu khovela apho chhuakani ati Mizoram Legislative Assembly Speaker Pularin Liana Sailo chu Assembly Speaker ani na tangina banga voinhian BJP party a lomlu ani ang aban na hi Assembly Secretary Pulal Mashrai Zote Nena Theluta Pularin Liana Sailo hi State Assembly in Thanpuilo Tura hian BJP ticket in a ding donani Pularin Liana Sailo chuan BJP azomani chuan theito paramta na tha tho puya antiamati a Central Sarkar telo chuan Mizoram mason na lian thama theilo ti soin Mizoram mason atan BJP kutke ni turin azomti asoi Pularin Liana chuan meeting shanga atil na tangin Central BJP and Sarkar le ngeidon ti asya thu soin Mizoram Sarkar chu sumle paidin muna athalawa Central puina telo chuan thil ati tak theilo ati Pularin Liana Sailo chuan BJP a lu hian Central chuan thil shanga pui anin huam ti asoya Assam Chief Minister Himanta Biswa Sarma nenin biakna Mamit District ko waching tu ten harsat na nasatak anto chungchanga po BJP azomani chuan na anlak tur thu alo shila Myanmar tanga ko waron lut thin po Assam Chief Minister hian theito palo chwa tur thu shilbok ti soin BJP chu kutna thok tu te tan mason na puiturin an omti asoin luna thamani tibok Pularin Liana Sailo chuan Zoram Medical College chu ama kutke ani na chena omti soin nasatakin tha lo tho to ti asoya ZMC en kolna atan state in chengwai bel chezatel manga BJP party azomani chuan ZMC chu Central Sarkar noya turin antiam ti asoi Border Trade po BJP azomani chuan theito pa chaka ma anlak tur thu asoi bok Pularin Liana Sailo hi tun thlatir khan BJP hruai tu tinen in muin BJP azom tur chungchang hi ansoi hawa BJP Mizorama engdin munge achel ti emo adin na tur bial emo alashat lo thu asoya BJP party ho tu tinen anlangai to don ti asoya kan correspondent soidanin Pularin Liana Sailo hi mamit biala adin rin ani Mizoram Caution Shrai to the Committee MKHC chuan Mizoram Assembly in Thanpui vote chhar hun son turle in rin ni le pathiani nilawa vote chhar hun ra turin Election Commission of India angen Anlekha atarlan danin MKHC chuan kumin in Thanpui result chhar hun December ni thum chu pathiani ani awangin andu lo hle an ti a Bible Sunday ani baka pathiani chu Christian te ni ser ni in khom baka hun poimo shang te Mizoram hun shanga nei chinani an ti a hewang hian ECI chuan an ngen nangai poimo a vote chhar hun hi son ngei turin an ngen ti an soi Lekha hinimin khan an thona MKHC Chairman Reverend Dr. C. Chongming Liana le Secretary Reverend Arlerin Sang aten ming anzia nanani Nimin vek khan Central YMA hwai hotin in thlan vote chhar ni chungchanga NGO le political party te thukhom chuan Mizoram State Legislative Assembly in thlan vote chhar ni atana pathiani ruat ani chu andu lo thuan soya pathiani le inrin ni ti lo ni dang ruat zok tura ECI ne na zia ka thlen ni se ti in an rel ECI an ngen na ati hlo tling lova pathiani hi ati tlang do ni chuan atul anga malak dan tur ngai twale ni se antibok Meeting a hian NGO shang CYMA, MOP, MHCEP, MZP, MSU le political party shang AAP, BJP, INC, MNF, ZPM, ZNP ayo mi pahni cheu an kalani Joint Action Committee JSC for Pliable Road chuan kong chhiata wanga an lir theite vaireng te le sairang inkara ni chhung an tlan tir to lo nuwa tlan tan le an rem ti Anlung oilo lan tir na anti top chan chu Kolasip DC le SP Kolasip 10 election puan ani takawanga harsat na anto the wangin duty ti top turin an nora sarkar thunei tu te thuzom mai cha anti awangin duty the ani talauti an soya andu dan she thiam ve phalo state dang motor lian te anlo lu thei vek to ti an soi
JSC for Plyable Road chuan kong cha om theinan an motor lian te din ria na chakjok le thazok a tho ani theinan ti in an eizon na khailok po huamin kong siam turin sarkar an ngen thu an soyani November ni Seria State Assembly in Thlanvot thak turani thu puan ani ta kawangin political party te thei top chhoin an campaign chana rorelai MNF po mun sang sanga chhuakin tun in thlana hian Mizo nationalism chuan Mizo te a ngong na satak anei an ring ti soin Mizo thin lungpu chuan MNF an vote ngei an be sei ti an soi Chief Minister le MNF Party President ni Bok Puzoram thanga chuan Akashvani correspondent zona changin tun hnaya Manipur twal chung boina le Bangladesh le Myanmar boina awanga Mizo nationalism lo ir chhuak chuan Mizo mi puite thinlunga nationalism ngai hlutna aron siam thar hle atia hi an party MNF tan a chelam zongin na satakin ngongania an sarkar le nge be sei ti asoi Deputy Chief Minister le MNF Senior Vice President Puton Lue chuan MNF in zo na thlak mun sang omte in zum khom an thupui berani atia MNF thil ti zong kum in thlana mi puite nan the ngil phal aring lo ti asoi ZPM leader Pulal du Omale Dampa Biala ZPM candidate Puwanlal Sailawaten Nimin Khan West Phileng din tharkona awantlang in khoman neya Pulal du Oma chuan thu soin mi puiti ti le hoi hermun tak en chuan mi puin ZPM sarkar turin an ring berati a hi ruling party le party dang poinan pom ni na lang ati Puwanlal Sailawa Dampa constituency ZPM official candidate point thu soin Dampa bial chuan maso na turanga hle a ele bar chu soilo in kalpona kongpo atlabal ema an sarkar ni chuan kong siam that chu namasa an nei don ati Chanchin thar hi Akashvani aizol atanga puan ani BJP President Puwanlal Hmuaka chuan tun in thlanpuya hian bial somni pariat vel chu turin an in buat sai thua soya bial an chu za tur le candidate puan hun chu central ho tu te kota om ati Puwanlal Hmuaka chuan party dang in BJP beinana BJP sarkar chu namtlem zok te le sa khozalen na du te ta na him lo ni nan soi china Party dang hetiang soi thin te hian mason na tho soi turan nei lawati a an rui chil chu sa khwale nambil manga midang hruai swala sarkar tumani ati BJP President chuan kumin in thlanpuya Congress ni lo party dang ram mi puite rong an bol pui thei thu le ram maso na tura tho pui the piang tan anin hongati a bial som pani vela chak anin be sei ti soin central lama an ho tu te campaign dana zirin hei ai hian an lak tam a be sei ti a soibok heti lai hian Mizoram BJP MLA Dr. BD Chakma chuan Kumina Assembly in Thlanpui chu atum lo thu soi hnu in central lama an ho tu ten an ruatani chuan hnial atum lo ti asoi Akashvani correspondent Isaac Zoram Sanga zona changin Pubidi Chakma chuan central lama ho tu ten MLA an nei chhun ani awangin ama chu adin le nge an angai anti a tundin muna thil ti chian lo omlo ma se Central Lamin candidate an puan huna antel veni chuan anial theilawa in thlanna achu ve mai angai don ani ati Congress Legislature Party leader Puzodin Tluang chuan Mizoram chu leibanga ber state ni lain Chief Minister Puzoram thanga chuan mi puite ril ru herdang lam tumin te na diklo mangin mi puite bum atum chen ti asoi Puzodin Tluang chuan Nimin Khan Aizol Press Club press conference nein he thu hi asoya Chief Minister chuan mi puite chubum ol sam takangain leiba te dan diklo mangin anril ru herkoi tumati a kumsang ni somni pathum budget estimate po GSDP atanga Mizoram leiba tura chu chu za asomnga pathum point pakhat ni in India rama leiba nga ber anile don tho ati a CAG report nung ber en chuan Mizoram sarkar chuan leiba chengwai bel si sangthum zasari somkwa pasari le noi somkwa panga chu amma aleiba lo nei torul na na manga abak cheng vaibel che jasari somruk pani le noi somthum pathum chu thildanga ta na man ani thu chiang taka tarlan ni thu le he hian finance and call to chief minister chu sum en kol konga hlo cham di chiang takin en tir di asoi bogani Puzodin Tluang chuan chief minister in loki nok zozai thian fai turle mabak thim taka ommek siam thaturin Congress party chuan sarkar an chak ti asoi bok
Science and Technology Minister Dr. Jitendra Singh Chuan Chandrayaan-3 le DNA vaccine hlotlin na ti hian India ram chu khovela phos phwakani ati. Dr. Singh Chuan ni mina New Delhi National Level Exhibition le Project Competition voi som na neya he thu hi soin Chandrayaan-3 le Aditya L1 le COVID vaccine te hlotlin na chanchin te chuan India ram mel ati danglam na sa hle ani ati. Chanchin thar puan ti top mai na tlang pui. Mizoram Legislative Assembly Speaker Pularin Lianasai lau chu Assembly Speaker ani na atangina banga voin hian BJP party a lomlu ani ang. BJP President Puvanlal Muak chuan tun in thlan puya hian bial sumni pariat vel chu turin in buat sai thu asoi. Union Minister of State for Science and Technology Dr. Jitendra Singh an Chandrayaan-3 le DNA vaccine hlotlin na ti hian India ram chu khovela apho chhuak ani ati. Chuti zong chu chanchin thar kan puan thei chu ani.